Kafundi baba umbhali wayo akwaziwa kuthiwa kubani nangu umbhali walencwadi kodwa uma uthola ingxoxo nenkulumo phakathi uyawathola amazwi kaPaul amazwi kaBarnabas amazwi kaApollo kaLuke kaPriscilla nabanye all the Christian Jews bathathe ingxoxo from kwisizwe esikhethekile from uAbraham ukhuphuke nayo bayisizwe esikhethekileyo samaJuda bebe Judaism under Judaism OT Old Testament Judaism Amen. Uma uKristu sefikile laba bakhetha uJesu kwaba ama Christian Jews ngoba amaJuda asindisiweyo lencwadi ibhalwe around 68 AD before the destruction of the temple in 1870. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngesikhathi ke le ncwadi noma labazalwane the first church eyabhalelwa yilabazalwane babhalela kereke ya pele nngwe bahala le dibangana kwakukhona izinhlupho persecution eyayiconduct King Nero amaRoma unona le ditlhekefo tse ba tetse ne dietelwa pele ke King Nero wa baRoma and inkolo le Judaism yayigxeka kakhulu inkolo yobuKristu and tumelo na Judaism neqhala holo tumela seKristu and bekukhona inkolo yama Gentiles eceleni futhi ibidona le tumela di Gentile lehlakore abezizwe ba dichaba. Hallelujah. Amen. So lo obhalayo la jwana yelo ya ngola umuntu ubakhuthaza ukuthi bangalahli ithemba nokukholwa okuya ngoKristu Jesu. Ubakhuthaza ngobasikabala thembo litumelo ngoKristu Jesu. Amen. Uyabaqinisa ngoba wabatisa kubani lamakholwa kuye ukuthi abambisisa inkolo. Bana badumela bana bathwanisisa tumelo. Bethemba ukuthi yonke into abayicelayo bazoyamukeliswa. Batumela ngoba ebayikupamba bayithola. Ngala bathembile abatholi lutho. Kamona bathembile abatholi lutho. Ngakolunye uhlangothi bayahlushwa yiJudaism neRoman Empire. Kamona bahlushwa yibuJuda leRoman Empire. Bathi noma sihlupheka ke siyibambe yini inkolo kaKristu engasikhululi na. Balaba ngebuKristu ngithwala tumela Kristu sakulungile. Noma silandela inkolo yakudala yethu yemithetho yeJudaism na. Kapho ke latele tumela rona khalemelo ya Judaism na. They were trapped in between. Bana ba hatile mahareng. Hallelujah. Amen. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah mrana Jesu. Glory to Jesus. Glory. Basebene minyaka Bana masibana lilini about 30 years or close to 30 years or over 30 years bekwi Christianity. Bata metsi 30 kapo 30 bale Christianity. Into eyenzakalayo Ntho yetsahalang babengaze baqine ekukholweni. Bana basaka batia bebadala esontweni basebali bakhale kerekeni kuthi uma kungena abasha ere how kena babacha uthola ukuthi abasha banamandla uthole bafihlang bana le matla ayalingizwe ba alosongukuphuthela abaphendukayo banjani bafethwa mbashwa laba asebekade bekhona sebekukhathala bana bele nkhale balethe basabakelo ke mokhathala. So also jwale he into eyenzeka kule first church of Hebrew mthweleletsa le kereke ya pele Hebrew si experience le noma si experience nathi experience le kapo re le una go yona umuntu esekudala khona muthele ngikhala lethini
akashisi njengosanda kuphenduka ha tshitse jwalo ka ya qetang ho fetoha osanda kuphenduka uthe fakaze qhamuka amalangabi ere ha qeta ho fetoha ha pa ka ho hlemala ka akade basindiswa bambuke bambheke bele ba phusitse ba mo shebelle hayi mntana ngwana sasibhobhoza le njengala le tuka jwalo ka wena ke re phophohla re bohla zizokufica izinto di tla o thola dintho hamba kancane o tla butle butle skata hey isimo ababhekana naso ke mayemo ile ba shabana lona sibhekane naso re shabana lona le rona ilaba amakholwa ke bana ba halaledi ka bo badumedi abakuthandazela ba o rapelle hayi makoti mntana abarama koti mo magadiaka thatha nalento iyasiza bantwana ba re nka lona tshwanetse thusa bane hayi ndodana mfundisi mntana hayi moraka phutinyana sekudala sikhona akhala ke matha le kona sisuke efountain lane go tswa kwana fountain lane thandaza kodwa naleni iyasiza rapela pano o botse o tlotsa hona mona wa thusa le bona abantu asebefudumele ke batho ba se thumetse now equation ithi jwale potso e re selibadala kangaka nani nisadinga ubisi na le se le budila kana nna be se le hloka le bese le lona na hallelujah glory to Jesus selibadala kangaka nani nisadinga ini le se le budila ka se le hlokang hallelujah so umbhali la jwale mongodi mo uaddress ukuthi uma phela ukholwa usumdala khula emoyeni o addressa hore ha o so dumela o hodile hola tumelong uyeke iapostasy o tlohela apostasy faithless ho se be le tumelo disloyal ho se tshepahale awufundele akompallehe isihloko sithi basengabantwana ekholweni sinokuningi esingakusho ngalokhu okulukhulu ukuchasisela lokhu senabakuthundu ekuzweni ngokuba noma Hebrew 5 verse 11 Hebrews chapter 5 verse 11 yes funda ke baba balantaki sinokuningi esingakusho ngalokho okulukhuni ukuchasisela lokhu sengabakuthundu ekuzweni ukuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuba bekhona ukufundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu senaba ngabadinga ubisi kungesikho ukudla okuqinileyo ngoba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lomlungu ngoba uyingane ngepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhululeyo abathi ngokujwayela ukuwusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi amen icela sesifelela thandaza Baba wathongcwele izwi lakho lelo sihlelele lona wasimisela lona emaphakadeni wasimisa ngalo umthwele laze lasizala sabakhona sesikhona uNkulunkulu wethu ngamandla lize kithi lelizwi uNkulunkulu wethu ngoba kuyabonakala ukuthi siyalidinga wayehlelile uNkulunkulu ukuthi siyohlala silidinga njalo ukuba lisiqondise endleleni sisize inhliziyo yethu ingamelani nalo yesize inhliziyo yethu ingalicubunguli kodwa silamukele linje ngoba linjalo lizosiza ukuphila kwethu maliqhubeke lingagcini la endlini lihambe nathi njalo lisisize endleleni yonke nasekuphileni kwethu lisiguduze lingathuli liloku
ukhuluma njalo nokuphila kwethu. Siyabonga ngosizo wakho umisile kule ndawo. Qhubeka ukhulume ngaye lokho okudingayo ukuba sikuzwe ngegama leNkosi uJesu Kristu. Amen. Ngizothatha nje chapter 5 verse 11 to 14. Itlanga fela chapter 5 verse 11 and 14. Izoba part 1 isemoni yami namhlanje. Ke sebena ka sa itlaba part 1 na teng. Part 2 Part 2 ya teng chapter 6 verse 1 to 20. ke chapter 6 verse 1 up to 20. Lento izokusiza indlela yonke. Ntwena ka o thusa tsela kaofela. You will never default your faith. Ha o no doubt tumelo o nang le yona. Hallelujah. Amen. Sinokun awufunda ngeEnglish, Ha go baleka sekgowa pe ha. especially NLT. NLT ya ba le teng. Or the New King James, kodwa bengifake NLT. NLT ka po King James, the New Vision. There is much we would like to say about this, but it's difficult to explain, especially since we are spiritual too, and don't seem, Spiritual dull. and don't seem to listen. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's way. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and does not know how to do what is right. Solid food is for those who are mature, who through training have the skills to recognize the difference between right and wrong. Amen. Hallelujah. Amen. Namhlanje bazalwane uThixo Tsatsile na modimo ba ena modimo. ingathi namhlanje lento. E ka rona tabi. Lento ingaboni bazalwane. E ka bo mani thwe ba ena. Ungayisimakhelwane. O ska ifitisetsa mo haisa. Sinokuningi Re na le tsengana. esingasikusho ngalokho. Tse ka di chonka ho. Okulukhuni ukuchasisela. Ho le mbima o Lokusena ababuthuntu ekuzweni. Ho ro sa tsana le ba botswa le fatse utlwe. Umuntu hamba bebuthuntu Motho o ukuzwa tsamaya- izwi likaNkulunkulu. Abe botswa ho utlwa lentswe la modimo. Uhamba umuntu angalizwa. O tsama motho a ska lutlwa. Aqhubeke ngetradition yase AGC. A tsama ka tradition ya AGC. Ongetradition yebandla lakhe. Ka po tradition ya phutho ya hae. Kodwa izwi ahlangana kokuqala usalizwa yini yena? Ba le lentswe ya kopana le lona pele o sa tsana le utlwa na yena. Kuzaba nama 4 main point engizowakha nje kulama verse awu4. O tla ba fela di point tse nne fela tse tla dintsha matswenga. First point, Point ya pele. apathy. Apathy. Isho ukuthini leyo? E be se toloka hore Lack of interest, enthusiasm or concern go fellwa ke interest takatso towards the word of God. ho ya lentswe la modimo. Ngesizulu esiqotho nesijiyile. Ka sizolo se sa jika. Balishaya indiva izwi likaNkulunkulu. Ba iphapanya lentswe la modimo. Laba khona izwi. Lile la batelentswe. I-tradition yabakhona. Le tradition ya bateng. Bathi sizoyeka izwi sibambe i-tradition. Ba re tla tlola lentswe re tshware tradition. Balishaya indiva. Ba iphapanya lentswe. Subpoint to that. Bavele nje dismal baye ukufunda iBhayibheli. Ba kgetha fela ho tlola ho bala Bible. Sesibadala ekholweni baye ukufunda iBhayibheli. Ba se le ba gale ho dumele ba tlola ho bala Bible. iBhayibheli ixoxisana nawe wedwa. Bible e qoqa le wena. iBhayibheli lilizwi likaNkulunkulu. Bible ke lentswe la modimo. Bathamba ukuthi umshumayeli nomfundisi uzosishumayelela. A tshepile ho moshomadi le moruti ba tla re rerela. iTV izosishumayelela. Le TV ene tla re rerela. iWhatsApp yesonto Le izosisherela. WhatsApp ya kereke tla re sherela.
amabhayibheli alala idust. diBhayibheli di tla le rwele dust. Ukuwokhulu kuye kufunda iBhayibheli. Goba ho holo ko tlwela bana ba Ngoba ile. iBhayibheli likhuluma nawe ulifunda. Goba diBhayibheli di bua le wena ha o e bala. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli baba slow to learn. Bhayibheli ka Bahamba kancane ekufundeni. baba slow ho mamela lo baleng. Amen. Glory to Jesus. Main point is 2. Point ya bobedi, Inability inability. to teach and pass on the word of God. Ho se be le matla o ruta lo fitisa lentswe la Modimo. Bahluleka ukudlulisa into abayitholile Ba hlula go fitisa ntho ba e thotseng. ngoba basatholi lutho. Hobana ba sa thola lotho. Nabantu abaphendukayo abatholi lutho ngaba Le badala. batho ba fetwa ba thole letho bana ba gana. Lack of ability. O fellwa ke bokgoni. Baphelelwe umuhla. Ba felletswe ke bokgoni. Uhlala phansi avala ikamera afunda iBhayibheli. A dule fatshe a kwale ka mora bana Bhayibheli. Babhizi nezindaba egcwele ibandla. Ba busy le ditaba tse tletseng phuthego. Failing to study the word. Ba hlule go bala lentswe. Failing ukuthi basihlole ezwini Ba likaNkulunkulu. hlule go ithola lentswe la Modimo. Alinawo amanga liwaqamba amanga. Ha le na leshano, ha le qape leshano. Uma umfundisi angezi kahle limtshela ngqo. Ha moruta setse ntse o shwetsuwa straight mahlong. Akasekho umuntu omvakashela athi ngithe ngihleli ngifundiswe. Ha o sana motho ra o metela ge ha ne tse ke dutse ke bala lentswe. Ngithe ngihleli ngifundiswe kwembulwa lokho. Itse tse ke bala lentswe ho bo so apolwa ho. Nawe mzalwane osaphenduka uyobheka lento. Lwena mwena ka tofetwa a go lo shebisisa ntho ke. Subpoint to that. Uthi ke abangayekwa badingwa umvuseleli, someone to reteach them again. Ho tswa dinge ha ba tshwana tlwela ba hloka motho motsuseletsi, motho a ka ba rutang gape hape. Umubheki ebandleni siyashumayela kuze abavuseleli bazovuselela bese sithi hayi imvuselelo yakhe ingekho ngaphandle bisesontweni. Ngoba uthethe uyafika uzovuselela abasha wathi umoya kaThixo babuthuntu ba more than 30 years kodwa abasalizwizwe. Itse wa fihla o tlo tsuseletsa ba batjha, are ba se ba le botswa ba more than 30 years ba lutluleng. Baphethe ikhundla futhi esontweni Ba tshwana le ditulo mona kerekeng. kodwa abasalizwa izwi. Bana ha ba sa utlwa le lentswe. Baphethe amakomiti Ba tshwana dikomiti. kodwa abasalizwa izwi. Bana ba sa utlwa lentswe. Ekuyilona labathole eqaleni. E leng lona la bathotse. Ekuyilona abahlangana nale eqaleni. E leng lona ba kopane le lona pele. Before sihlangane sonke Pele rona re ka kopana ka hore. sahlangana noThixo Re kopane le Modimo le Jesu. leyo njabulo yokuqala. Le thabo leo la pele leno. Akasazazi oshumayela. Ha sa itse ba le a rera. Imessage yami iqonde kona 5 years ago. Message ya ka Noma shukela imessage sa yami iqonde kona 32 upwards ago. ho ya na le tetu ya hodimo. Ngoba imkhuba yabo iqake naloshumayela. Hobane mehlolo ya bona e qakile le na tsetela. Kukhoswa izono kwabangenayo. O nna o khotsa dibe wa sena Siphinde sikhuzwe kwabakade behleli. e di ba le di khotsa ho ba le bene gale ba le teng. Nisenza sibe divided Le re etsa ga ne re arohane. as the messengers from Jwalo ka ba molaetsa wa hodimo. Ba tswa le hodimo. they need someone Ba re ba hloka motho to teach them again, a tla kgona hore a ba rute hape ha, to revive them again. a ba tsoseletsa hape hape.
and abathathe bethu kuma bases and abahutise seqalo ngabe hape obisini. libisi. Verse 12, ngokuba noma benifanele kuba nibe ngabafundisi uma kuya ngesikhathi enaphenduka ngaso. Isho kanjani? Itshonyolo baby. Nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zesifundiso zamazwi kaNkulunkulu. Senaba ngabadinga ubisi. Senabasika ukudla okuqinileyo. Selibahloka libisi sindijo tsetile. Hallelujah. Glory to Jesus. Aka complain kakhulu, even if they were not all gifted ekube nothisha, Ngoba laba lebasafuwa kaofela oba ma-teacher. but after 30 years Mbana ka mora 30 years. enkolweni kusindisweni, Uphulusitse tumelo. they should at least, Una tshwanetse bonyane. hallelujah, Amen. have been able Ba tsebe kapa ba kgone to draw the line. ho arola line kapa ho ngola line. But hayi bazalwane, Ba re ba yi. noma umfundisi akekho, Laba mrutela siko. kodwa hayi ngeke Le khale pani. ithi into esayamukelayo Ntwe ne ka itholang. abantu abakwaziyo ukudraw line. Haebe batho ba ho arola. Una 25 years ukhona, Una le 25 years o le. awukwazi ukudweba uline Tsebo arola line. phakathi kokholwa nokungakholwa. Ringa tumela lo sa 15 tumele. years ukholwa, Ha bo sa awukwazi ukudweba uline ha o tsebo wa phakathi arola. kokholwa nokungakholwa. Ba ringa sa tumele tumela. Makuya ngesikhathi owasindiswa ngaso, Ha o ya ka nako no phulusi ka you yo. were supposed to able O no tshwanetse bo wa tseba. unana nonana O nana le nana jwale. baningonana. Ba se ba tla ba tla bonanana. Baningonana. Ba se ba le bangata bonana jwale. Siphinde sifundise ukugqoka una 25 years wakhona. Ebele go ruta o tina o na le 25 years o no phuluswe. What a disgrace. Ya ke ntho bohloko. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Even if they were not all gifted, Laba bana ba sa fuwa Teachers. kaofela. Ba sa fuwa ne ya bo teacher. after 30 years in faith, Mpane ka mora 30 years tumelo. they should at least Bonyane have been able bana ba tseba to draw ho arola. on their life experience Ho go arola bophelo ba bona ba tseba. in Christ, Ho Kriste. to instruct others. Ho ruta ba bangata hape ka polaetsa ba bang. Ngiyayithanda lento enziwa bakuqhilisa. Ke a rata ntho e tsweng ntate Job Qhileza. Athi Are ngeke sigcobe, ha re no tlotse. wena hamba Wena tsamaya. udale into, O lwetse ntho. because you are able to draw the line Hobane wa tseba wa rola. of instruction. Ya molaetsa. There was a problem here, unemployment even in the church. Jwale ka sena le bothata ba People ba are ready to preach, batho ba re bona ke loketse. unable to draw the line. Mpane ke hlola go arola. Miss Cole. Oh Lord. Bese ukhule, O bo so hola. ukhuliswa uThixo. O huliswa ke Modimo. Bese bethi thina Bese ba re rona asinike isikhundla. a re ofe setulo. Silandela umuntu ongaphakathi. Re latela motho ka ha. Uyena oqale wagcoba Ke kuqala. yena ka tlotsa pele. Thina silandela yena. Rona re latela yena. Hallelujah. Amen. Angifundele 1 Peter Ako mpane Petro 2 wa verse 1 pele. to 3. Peter. Peter. Oh, wonderful Lord Jesus.
Uneminyaka emingakho wakhona. Hey, una le mo tse ka ona pholoso. Wenzani? O etsa. Wenzani? O etsa. Ubusisi mengameli isikhundla abangizama ngaso sifundeni. Hayi no, bangithuse ngogameli ke isikhundla labangizami ka Isikhundla sona. sokusebenza. Ke isitulo saw But sebenza. apart from ukuba umsisi mengameli, Mpane kanjalo bangithuse ngogameli. selbikhe wenzani? Selbikheso wetsang. Yazi baza ndikhona umuntu ona 45 years akholwa. Kodwa uma ungathi mina iMike ungathi kukhuluma unana Wathi ona bona 1 le years. motho ana le 45 One years year. la pholoso. Mpana ka ma ikela ke nana. Where are you, Adam? Hey, Adam o kae khanti? And what are you busy doing? Ga di utswetsa ngada mapape mo dinteng. Hallelujah. Amen. Funda Peter. Chapter 2, 1 Peter chapter 2, verse 1 to 3. Petrus wa pele chapter 2 verse 1. 1 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Yes. Ngakho lahlani ububi bonke nobugqili bonke nokusenzisa nomhawu nokuhleba konke Yeah. njengesingane esisanda kuzalwa langaselelana ubisi olungokamoya olungekona ukuze nikhule ngalo kube ngokusindiswa uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Isiqalo ngakho lahlani ukubi bonke bayaphenduka ngithi Ake ba fetwa ke la tla bo be kaofela. nobuqili bonke Le mahlale kaofela. nokusenzisa Di diketsisi. nomhawu Le meharo. nokuhleba konke O seba kaofela. njengezingane Jwalo ka bana. Ake le ba kgotseng. njengezingane ezisanda kuzalwa Jwalo ka bana ba sa tswa utswa. langaselana ubisi La ka tsa lebisi. olungokomoya Le le la moya. olungenakunakala Le sa tlo bona. ukuze nikhule ngalo O re le tle le hole ka lona. kube ukusindiswa. Ibe o phuluso. Lesi zinto kwakuthiwa lahlani maningene. All right. Una tutse la tlang halekeng. Shumela kwi old church la Ke rera ho kereke ya gale mo. elaqala ngabo 1930 something. E ne ka le ka bo 1930 something. Selinokhula linezinto. E sena le le hola jwale ka di dintho tje. Lali lahlile ukuhleba nokuqamba amanga nobuqili baliphenduka Ha ne fetela le hle mahlale ngoba lalilangazelele ini bazalwane. ba ka tsambana le. Libisi. Kodwa manje Mpani jwale. seliphinde labuyele ehlebeni. Mpani se khutletse o sebeng. Kusho ukuthi asilandi ubisi olabalumule ehlebeni naseqilini. Ho thwa la teng libisi le ne le bang o sebeng le mahlaleng. Loke nimangala nithi ibandla liyahleba lenzani yeke ibandla wena Ah. landa ubisi. O tswa phuthe ya sebetsa a tswella phuthe. Teach them, Ba ruta pe ha. remind them. Ba hopotsa pe ha. Wazi wamuhle Thixo wesithi Wa tla ba motle modimo wa isiti. mawubona abantu behleba wena yeka ukuhleba kwabo baye Ha o bona batho ba sema ba twelle le sheba. bakumfakela landa ubisi wena Ntate mo efakgedi la tla libisi. uncelisa umuntu ona 30 years nona 1 year sindisiwe O nyantshe motho a nang le 30 le 1 year mara ba bacelise bonke ba nyantshe kaofela bona. ngoba i-character yabo ithi singabantwana. Hobane character bona ga ne re bana semelo se re bana. Our God is so gracious. Ai modimo wa bona mohau wa holo. Bonguthi niyangizwa. A ke le wa bona nkuka ba hana le. Ikhambi Moriana ubisi ke libisi. olulumula lezi zinto. Le ntshang thotse. Oh Jesus. Isiqalo Qalo ukuphenduka, go feto ukholo, go dumela. umbhabhadiso Dikolobetso ngamanzi, ka metsi. umbhabhadiso
ubukholo bethu ngomoya ingcwele, ngamoya ohalalelayo ukubeka abantu izandla, kube abantu batho ukuvuka kwabafileyo, kutswa ho bashule and internal judgment. judgment esafelile Njengoba una 30 years, jalo ka ona le 30 years ukliye yini ngale ziqalo? o hlakile na ka diqalo tsena Njengoba una 20 years ukhona, jalo ka ona le 20 years o phulusi ukliye yini ngale o ziqalo? hlakile na diqalo tsena Ayike, anisangizwa ke manje. ha ya le sa utlwe bahalaledi jwale glory to Jesus Anisangenzi njani ha bazalwane? le sa utlwe jwale bahalaledi Awuthi nginishiye. ha ke tswella Kodwa sizobuya. mpane re tla khutla ka hape mo Last point. point o qetela Uthi njengoba bexake kangaka, jwale ka ba qakile hakana preference for an infant diet. ko re ntwe kgetheileng for diet ya ngwana monyenyane Njengabe njani bazalwane? jwale ka ba jwang Bexakile. jwale ka ba qakile tje Hayi ukuthi abanqunywe balahla. isimba kgaole ba lahluwe The preference dijo tse kgetheileng an infant diet. dijo tsa ngwana monyenyana tse kgetheileng Noma bena 25 bekhona. laba ba na le 25 years ba Noma dumela bena 50 kwi salvation. laba ba na le 50 years pholoso But the preferable or preference dijo tse kgetheileng an infant tsa ngwana diet. Ujesu engakabuyi jesu a se kgutle ezolanda ibala. a tlo lata phuthego Wabona kungcono kuye lefundisweni zokuqala. o la bona le betere a kgutlele dithuto tsa kala Ngoba abakabi ready with solid food. hobane ha ba so lokele dijo tse tileng Hallelujah. amen My last point. point ya ka o qetela Kuthiwa babethanda ukudla okulula ama cornflakes. bana go tshwana ba ga Wash, tsa wash. complex tse di washa wa di wash tsena tsena Njengoba bethanda amalwashulwasha ama cornflakes asheshe uhambe mawadlile. jwale tsa ba ga di wash tsena tsena ba lapa ka pelekela ba di complex ba Bemelene nezifundiso zokuphila okungcwele. ba phisana le dithuto tsa ba tsa bahalane Solid food. dijo tse tileng Ubona abantu bengakwazi ukuphila holiness. wa bona batho ba sa tsebo phela bahalane Ababudla ukudla okuletha holiness. ha ba ke dijo tse tlisang le Kunokudla okuphushela emngcweleni. ho na le dijo tsa ho isa bahalanedi Amavesi aqinile difese tse ditile esiwafanisa ney'nkobe tsaka di tshwantsha le dikgomo nama-vegetables. le di-vegetables meroho Umuntu ongadli kahle kuba namathamba abuthakathaka. motho ya sa jeng hantle ba le masapo a bobebe a sa tiang Umuntu ongalifundi kahle izwi. motho a sa ba le lentswe hantle uJesu uyinkosi namhlanje. jesu ke morena tsatsile Kusasa uyohlabela abodimo. hosane o lo hlabela badimo Noma kukhulunyela ukudla umthola khona ephethe uplastic na dijo tse di bueletse motho a sa tshwere plastic Siyabonga Nkosi. usala wedwa bomfundisi udaye. o sala le mo le moruti re ya Emngcwabeni onje asidli bazalwane. o nna di funde tene ha le shiba halaledi And abebuthuntu umzalwane abebuthuntu ndangezwani. abebutswa ska utlwa letho Baliphike izwi leqiniso ngoKristu Jesu. ba le phele ntse la nnete ka Kriste Jesu Point lokugcina. wenta uqethela Baphike the high priest ba phele upriest moholo onguJesu Kristu ele waseNazaretha. Kriste Jesu wa Nazareta Ebathi umpriest engena every year endaweni yeworship. hana mo priest ke na selemo le selemo Ahlabeze konke. a
ahlabethe kodwa kahle yena wangena kwabakanye endaweni engcwele babinye namakelo habamusha bahalaleli ashwa wafela umjuda afela mujuda wafela umzulu ashwela muzulu wafela umkhosa ashwela mkhosa uthi baba arimtate awuniki ithuba asibaka ngiyongena eswini sikaMariya ngiyongena ntwanya Maria ngiyo-understand umuntu go sisabo manzi ngiy-understand umuntu manzi kuqwisisa muntu understand eyihluli ngikuqwisisa elihlwini understand develop eswini ngikuqwisisa holampe ngifuna ukuthola i-understanding eseswini baba ngibata ukwisisa ukhulu wakhe in 9 months nginika i-chance sasiba ngoba ngifuna ukumlahla ubana kibakomola kodwa ngifuna ukumbuyisela bawe endaweni batamkhulise sasibake sehalalela Jesus the high priest Jesu mpristi mhulu Jesus the high priest Jesu mpristi mhulu oh Jesus oh Lord Jesus okay the last main point 20 heyethi lenya uqathela hallelujah amen and ukungakhuli spiritually kusehule moyeni lack of spiritual sensitivity and discernment usebele maka uhlola kasimoya and ngeke uyithole i-godliness and holiness emzalweni onjani and hona uthola bahalaleli umina jwalo hallelujah amen verse 12 wathi funda verse 12 bala verse 12 nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi la hayi sikuma-Hebrew ma Hebrews Hebrew verse 14 ukudla okuqinileyo kungokwabakhululeyo hey abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo yima wemama umnyaka ithwakanya lemanya uqinileyo ungabanjani besethile kusaba sabashwa abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo bani ka uqwayela usebenzisa kelelo hey what a challenge today challenge yena tsatsindi bakhulile bama-church spiritual basebenzisa nomqondo asebahulile bale method spiritually basebenzisa kelelo hayi bazalwa nokuthi ungene kumoya isinja ukena moyeni bese uyamosha oboso sinye ngena kumoya kena moyeni bese usebenzisa umqondo oboso usebenzisa kelelo yes ihlathi lifella awuphinde mama akho ephitha nomanyana ukudla okuqinileyo kungokwabakhululeyo ya abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi sebenawo ukwahlukanisa okubi nokunjani basebalona nokwanya otshela ohubi ayo funa uyizwe lento yimbi utshwana tsuto ntwana impi ngoba izwi liyakwahlulela ngayo ubane lintswile yabahlula ngayo hallelujah amen oh Jesus amen awufunde Timothy akobale Timothy 1 Timothy 4 Timothy 7 and 8 omunye avule Romans 16 verse 19 Roma chapter 16 omunye Philippians 1 yemwa papa kulo ba Philippi 1 10 to 11 uqwa 10 ya 11 asibaleke bazalwane Timothy 4 chapter 4 verse 7 yes kepha wale izinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi ukuthi la maselilidala ibandla liba nenganekwane nezezalukwazi alilifundiswi uthi phuthase lekhale Timothy yale lento Timothy utsanthwe yes qedela mama kepha zijwayeze umesaba uNkulunkulu ya ngokuba
ukujwayeza umzimba kusiza ingosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke. Kunesithembiso salokuphila nalokho okuzayo. Romans 16 verse. Baroma chapter. Asesaba uNkulunkulu. Abaphendukana kade baphenduka. Obafethu bakhale bafethu. Bathi labazalwane maHebheru sabana uNkulunkulu. Bahebheru tsaba Modimo. Kukhona abantu abenza into ngifuna ukubona umfundisi uza ngenza. Hona le batla ba batla bona umuntu utla yetsa. Ngeke ngikwenze lutho. Akunowetsa lutho. Ngiyakwesaba. Ngiyawuthaba. Hey. 16 verse 19. 16 verse 19. Ngokuba ukulalela kwethu uzobele kubo bonke. Ngakho-ke ngiyathokoza nani. Kepha ngithanda ukuba nihlakaniphe kokuhle. Nibe ngabahlakaniphile, nibe ngabangahlakaniphile kokuhle. Nibe ngabanga wena uhlakaniphele okuhle nokubi. Wena ohlale fetsi bobini Uzazi zonke. ulitsiba kaofela. Philippians 1 Philip 1. 10-11. Funda ihlaba. Akweba 10:11. So that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Ukuze ngikwazi ukwahlukanisa nize nibe mhlophe Litsiba wanwanya webeni basweu. nabangakhubekisiyo Libasalike yini? nabangakhubekisiyo Libasalike kuze kube lusuku likaKristu ufikela letsatsi la Kristu. ligcwaliswe ngezithelo Lihlathwa lelithulwana. zokulunga Sawuluka. esingayo uJesu Kristu Etseho tsa Jesu Kristu. kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu Ibe khalalelo le tlotliso Modimo. silungisiswe ngoKristu Re dukisitswe la Kristu. ukudla uqinile ukulunga Ah, ke dilo tse se ditile tswele. Nyakiso bazalwane. La kuka bahalaledi. umuntu Motho. owumntwana omdala Ene ngwana senga le mo. akalunganga Haluka. akalungisiswanga Halukisiswa. mawufuna ukulunga ngeke ukuthole kuyena How batla o kwana o thola o yena a ile ba. uzawuthola umthetho O tla thola molao. umthetho wona uzowenza njani Molao wona o tla wetsa jwa. hallelujah Glory to Jesus. glory to God Amen. Amen. bazalwane le 18 qede Bayina re ke qete mo. hayibonga inkosi Glory to Jesus. ithi qede Re ke qete bayini. uyabakhumbuza la kumaHebheru Waba hopotsa bona ba Hebrew. okay igama elithi Melchizedek Libitso la Melchizedek he. my king is righteous Morena wa halale. my king is righteous Morena wa ka wa halale. uma babuyisele eqelweni O ba khudisetsa qalong. hallelujah simzu Johane memeza Ke mutla John Holets. ethi phendukani ngoba umbuso wezulu njani Ane fetwa ba le musala ni muswa. and abantu lithi iBhayibheli bahlabeka baphenduka Abile ke batho ba hlabe ba fetoha. yini uphenduka Ke mo fetoha. a heartfelt conviction of sin Ko ke thwetsa pelo o fetsa hao. O hladuwe. uma siphenduka ngesikhathi saphenduka sahlatshwa Rona ga le fet ne le hlajwe. impenduko ekhomba ububi bakho Ko phetho ye hlahisa bobe ba hao. impenduko eyabhula izono Ye zakho apulang dibitsa hao. if amaHebheru kwathiwa akabuyele bheke ekuphendukeni Bona uthi ba Hebrew ba khutele beke ho fetsa. nathi ngoyingqondo uyashalenja namhlanje Lo bona ngwala wa challenge tsatsing le. na uphenduka wahlatshwa yini Na no fetwa lo hlajwe na. na uphenduka wazibona inizono zakho Taba fetwa lo di bone dibitsa hao na. faith Tumelo. ubukholwa walungisiswa ngokholwa Ka tumelo lo lokisiswi na. waba nokholo ongenayo Wa ba le tumelo lo sina yona. hallelujah Glory to Jesus.
ngoba uthi uJesu Ubani uJesu? Luke 19 verse 10 Luka 19:10 wathi. uthi ngize ukufuna nokuthola okulahlekileyo. Ke tlo batla lo thola se lahlehileng. All right. Ukudla okukhulile Dijo tse se di ne oqinile. Dijo tse se di Ama miracles masibeka abantu izandla bephila. Ha mihlolane re be batho ba phela. Kwenzela wena ongakholwa ukuthi ukholwe. Ho etsetsa wena ya dumela ya sa Miracles abantu abangakholwa. Di mihlolo ke batho ba sa dumeleng. Aba nkutlo. Oh Jesus. Omakholwa ngokubona uThomas. Ke Tibo Thomas bo ma dumela ka o bona. And uJesu Ha yena Jesu akazelanga ukuthi amaJuda aphathe phezulu kwamaRoma. bo ha tala go Jesu a tshwara mo ba Roma. Akanandaba nombuso wasemhlabeni. Hana taba le muso le Kwathi unendaba ne-eternal life. Mfana una le bofuna le taba le bophelo bo sa feleng. Hayi. Inkolo yabanye abantu isesikhundleni. Dumela batho ba ditulo. Ngale kwesikhundla uthola lutho. Kankani situlo ha o thole lotho. Wamgcina mhlane imvotele out esikhundleni. Le tla mo kakela mohlale mo tsha situlo. Hlasithi awusena uorganizer baba. Mhlaka tele ha o sa le motshwari. Imhlane uqede izikelekile. Ha kumhlale na ke basalwana. Mhlakuthiwa ubaba uKhesa ngasemsizi mengameli. Mhlawuthi nje bekhasa sa le mkhilimo sa. Mhla ezoqala iministry yakhe iChurch of Zidlele. Ti mo hlaka kala phutho ya uchacha ya kereke. Sakhe ikhundleni noma sakhe ekholweni. Re haida ditulo kapo ka haina o matumelo. Oh yeah. Baptism Kolobetso. sithi ugcwalisa ukulunga. Ke go tlatsa o luka. Asigcwalisa ubulunga. Ha re tlatse boluka. Uyazi umuntu ena 40 years wafayo baphatisa bogcwalisa ubulungu. Wa tseba go tshela go Awukwazi nokuyi-explaina lento. ha o tsebo le hlalo sa ntwe. Asigcwalisa ubulungu. Ha re tlatse boluka. Ugcwalisa ukulunga. Ke tlatsa ho Uthi luka. uJesu nami ngibhaphathise Johana. O just le na John kolobetso. Umuntu ebhaphathiswa ngamanzi. Ke motho a kolobetso ka metsi. Ifanele i-confirmation yalento angena kuyo ibe khona. Confirmation a thakela na ibete. Sinabantu esabafaka emanzini. Ke na le batela le batleke betsi. They were never confirmed by faith. Ha ba ka ba confirm They ke were wena. never confirmed by heaven. Ha ba ka ba confirm ke le hodimo. Bomile. Ba omme nko. Yizigodo nje. Ke dipatsi tse ommeng. Simathise Jesu, simathise. Njengoba sizophuma esontweni churches out kuvalwa amabhayibheli, kuvalwa umthandazo, kuvalwa yonke into. Ha re jolo ka go tlotsa lo yena fela kereke tswile ho kwala ntho mo le nngwe. Umphaphathiso wamanzi Kolobetso a metsi. ethwale ehlijuba lahlala lathi lokhu indodana yami ethandiweyo uyenze njani izweni. Ho tshela ke moraka ya ratwele wa thewa leba. And baptized ngomoya ongcwele. Ene abakolobetso ka moya o halalela. Athi hlala neJerusalem. A go dula Jerusalem. Nise nemphathiswa amandla. Le tela peso ka matla. Una 40 years ukholwa. O ne pati ya su Kodwa ka. amandla ukasuzuweza. Ba ha experience ama. The power of heaven. Matalo hodimo. Heavenly power. Matalo hodimo. Ayikazi zikuthini. Ha sona ba uthetsa. Umuntu fela yena yalo yalo. Umuntu nje umuntu. Hey. Makwata Nkosi. Ubaba behlukanisa. Babehlukanisa. Bana ba arua. Yile senkholwa. Lona ba sa ba dume. Baphathiswe ngamanzi. Ba sa ba kolobetso ka metsi. Ngihlala la. Dula mo.
nina esembhabhiswa ngomoya hlala lona ba kona mtsheka moya dula mo esontweni akube nekhona kereke hambe likhona yabantu ababa ngakathola amandla kamoya ingcwele abantu baseke bathola matamo ya halalela endothandazayo abakhumbule mthandazo ene yanga phela bahuphule lekhapelo Thixo ale mudini bavume batumele umethi fanele ngabisene kwazi ukudwebulayo akamfana besikithi balungona kayini lena shwana ifanele lentshumayelo nasemagatsheni bayithole itshwanetsule makale bayithole tshumayelo abantu baba bashumela nomdwebela ulayini bontate bareri dzama longona line ukhona umuntu ohazi umzonto ethi haleluya glory una le muntu oseka bayisala phulusi tsa somuka hallelujah glory ayisala phulusi yes uqaki uthi badla malingena ukabo ngaphutho ike emandleni lenzani ayikena matanyetsa thina shumela usuyabazi ona bara tsobulo batsiba hambani kovula isiguqu emagaraji dzama lobuda he ikuqo ko garage uthi angeke nginidedele ningakahlelo umoya ingcwele akina litubana le sothe wo le kimo ya o halalela angeke ngesenjani ngeke nginidedele akino etsa jwa akino litwele uvala igaraji lokukhabazela bakhabazela ukwale achi 3 hours ematholweni sifuna umoya ingcwele liyo ifele ke batamo ya o halalela mongwele mina ngothola ama-report nake tathola di feedback baba uthixo wehlile orange farm oge muruti modimo la theo orange farm ewayisitho babashumayela babavalele emagaraji ni wayisithi bashumayela babakwale digarage nayo indawo ngiyanikela ngayo tena bakatenela bawaphela emthandazweni haba batetele thapelo bese behlelwe yijuba babe bathewolwe kiliba le bona uyakwela iphezulu ungenamoya ingcwele uyalihoni munife usinako ya o halalela usawutsibi laying of hands go bewa matsogo abanye bathola isiphiwo masibekizana ba bangwe ba thola dineo re ba bea matsogo iziphiwo zokuba abapostoli tsa gore be baapostole iziphiwo zokuba e be abaprofeti baprofeta iziphiwo zokuba e abavangeli be baefangeli iziphiwo zokuba othisha e be bateacher iziphiwo zokuba befundisi e be baruta fivefold ministry five-fold ministry feleletseng ubupostoli ke bopostole prophet boprofeta ubuvangeli boefangeli ufundisa boruti uthisha teacher njengoba una 30 years jalo ka o na le 30 years uthisha na be o teachera na o modisa na umfundisi o moruti na umvangeli o moefangeli umprofeti o moprofeta unesiphiwo sokuba umpostoli ebe o na lona na kwa mopostola lokho kwehla amabebe kuzakhe o lona bathewela ba beua matsogo kuthiwa yithu baba umseleko wa o na tshone temseleko athi ehla moya ingcwele ana thowa moyo halalela ukuvuka kwabafileyo o tswa ba shole njengoba sikholwa jalo ka re dumela sine eternity khena le asisafi ha le sa shwa silala kuye re robala o yena and sonke sobheka i-eternal judgment ene wona ka fela ro shebela le judgment e sa feleng kahlolo e sa feleng kuleziqalo lezi kuphi wena o tsena se qalang he wena o kae bandla libe ngezinyawo motho e be sema ka motho wa yona ukuphi wena ukuphi wena kae wena ukuphi wena wena o kae ukuphi wena o kae
Akhona amandla okuphilisa. Akhona amandla asegazini likaJesu. Akhona okunqoba konke. Akhona sisazokhuleka Rapela. imessage ekhulumile bekhuluma nathi sonke. Molaetsa o buile ngwana tjena. Uyayazi position yakho. Wa e tseba position ya hao. Uma usulibele ukuhleba, Ha o no se ntho e tsitse ka ho seba. confess to the Lord now. Confessa le modimo wa hao tsatsi. Uma ulibele ukubukela abanye abazalwane Ha phansi, bona o tswa emela lo shebana le bana ba bang. kumele ukuyeke. O tshwanetse o tlohelle. Siyakhuleka manje. Le rapela na tjena. Zonke lezi zinto ey'shiwo yizwi, Ntho tse tjho ke lentswe kaofela. uzongena nawe uzi-check-e kuzona. O tla kena o itjhebe ho tsona. Sikhathele ukuhamba nebandla lomsindo. Re kgathatse ho tsamaya le phutheleng. Khona abanye abazalwane abangekho namhlanje O la. na le bana ba siko tsatsing lena. Inkinga wena nami Bothata ke nna le wena. kumele kuyekwe. Ke itlwaetse ntho tse tlohelle thweng. Kufuneke sizihlole. Tshwanetse re itekole. Awuseyashona apha inkonzo yokuphanda. Ha e feletse ka tshebeletso ya ho Uma fana. ngibona omunye esezingeni Ha eliphansi. ke bone mone lefatsheng. Siyashona apha inkonzo yokucheckana. Inkene fele ka tshebeletso ya Uma ho omunye hlokola. lambile. Ha ye mwana pele. Izwi lenkolo isikhulume kakhulu namhlanje. Lentswe la modimo le buile haholo tsatsing lena. Angifuni ukuthi sithandaze singayishongo leyo. Ha ke batletse tsa pele re sa e tshwantshwe. Akasicekhaneni bazalwane. Ha ke re shebane bahala le. Kungabe ukuthi nimbonile nje. E se ka ba fa modimo bo le Izwi fela tjhe. lenkosi lisho njalo. Lentswe la morena le tjho jwalo. Angizobiza muntu ngaphambili. Ha ke no bitsa motho ka pele. Wherever you are uyazazi. Wena mo le teng wa itseba. Uma ubona ukuthi kudinga uphuma uyilungise inkonzo uphuma Ha e uyilungise. ba batla go e tswa le dikise. Hallelujah. Sesiyakhuleka manje Je rappelle. egameni likaJesu. Bitso la Jesu. Kushe zonke lezi zinto ebeyishiwo O yizo. tshwane ntho tsena tsena di Ukuthi tjhokile. ibandla lihambe lihlambulukile. Hore phuthe e tsamaye hlabollo. Ngoba ngikholelwa ebandleni mina Hobane ke dumela phutho ho nna. elingambizi umuntu A bitse motho. athi ezidlulela A la e fetela. athi khona into engiyizwile A re le ntho ke e ngase tlile. ngangena lana. Ka be ke kena le. Haleluya. Oh yes. Sibuyele ebandleni lokuqala. Di khutela phutho ya Sivala pele. amehlo. Le kwale mahlo. Baba egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Glory to Jesus.